La 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 la. Make up. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yo, yo, yo. Unasiri wara. Yo, yo. Go. Jendara pasi mvuga. Natwe kandokesha. Really, nigga? Endelea man, endelea. Endelea. Wachana on swachana. Wachana. Endelea man, endelea. Wachana on swachana. Ukugana njo shaka kugira. Sinakubwira ngo ibyo kintu bizokumara. Je nakubuza kugira ngo uzomuganga cyangwa umupilote. Ibintu by'umuziki nta bizogushitsa. Ariko dadiyo. Mbaye dadiyo turanantutse. Sinakubwira ko ibyo nandi bizogushitsa. Utangana no kurenza bitutse ngo za dadiyo. Umva ngubwire ro muhungu wanje ibintu ni bibiri. Je nakubuza kugira ngo uzoje kwishuri sinakubuza ngo uzoje kundirimba izo ndirimbo. Utaretse izo ndirimbo zonzokira mu nzu. Undi musi ndongera kuza ngasanga wa mututwe kitera. Yabino sweetie. Uzoje gushaka izoza kuba turumvikanye. Ndizene. Hako papa mwagiye muri kumuntu agakora ikintu yiyumvamo je niyumvamo umuziki kumbwira ngo zo umupilote nzo umuganga ntabyo niyumvamo je niyumvamo umuziki izo ngibyo zo kumbwira ngo kwiyumvamo umuziki uzoje kubikora mu nzu ya pana hani wanje mbi imbere somos todos individu so bindi bireke mister ese ko naherutse umbwira ngo gusa wandika indirimbo ngugira impano ngo yo kuririmba mufite kuja muri studio turategereza amaso ahera mu kirere byagenze gute mbwira mani muzee arambangamiye fo sana ahubwo wavuze ngo nishizahekeye kuko ari mukungu biteye ubwoba mani uziko nandika indirimbo nayigeza ku musozo bro agahita nyinjirira akantera amatwabi iki niki mani inspiration zigacika mani nimba abantu bambangamiye ku isi ni muzee ibyo bintu ni ukuri ako none ndatangana na muzee nta kundi ibyo ukora abikunda gute se mani ese ubundi bibaga abavyeyi bacu kuntu bateye yarambwiye ngo yamzare kuba umuganga cyangwa umupilote urumva nyuma y'icyo kintu nta bindi yo kwemera mani ariko mana yaje uko tuzagira gute kwe abavyeyi bazumva gute ko umwana ashobora kwiga indi myuga itarimo iby'ubuganga ibiki n'ibi byose by'amasomo byo gutakaza umwanya ku masomo umwana ashobora kwiga n'indi myuga agakora umuziki agakora n'ibindi bikamukiza agateza igihugu ciwe imbere umuryango we ndetse nawe ndetse n'isi muri rusange abagabo benshi tubona abacuruzi n'abandi babakire batwaye isi hari ubwo bigeze basoma ngomba gukora uko nshoboye tugakura bino bintu mu bavyeyi kabisa jewe nabiga bro urabizi ukuri inshuti yanje mani kandi nicongeyeho umusaza ntazi kuri inshuti yanje rero nshaka ungirisha inama y'ukuntu mani no kumvisira umusaza ko mani azambabaza kuko ari mukuntera gahinda gakomeye bro kwandika indirimbo ngayigeza ku musozo akaza kanshitira amagambo akankubita mani inspiration sikavaho kandi nkumva ko noreka ibintu byose rero ngirisha inama ng'inshuti yanje bro ndakwihanganishije cyane n'ukuri wowe n'ibibazo bikomeye kubabazwa n'umuvyeyi wawe niyo tuza kuvuga ngo ni rubanda ariko umuvyeyi utumva ivyo umubwira none uko bimeze ntugire ikibazo ndakwihanganishije n'umutima kabisa ugenda utuza utazosanga wanarwaye tanso kandi uracari mutoya none uko bimeze nuko urabizi ko ngira akabari aha iyo nama niyo Erega niwe mwana wanje ngira hasi birabikobwa kuragira nzana ditaho jewe naravuze ati nza nkurahira no mu bandi bato niwe mwana wenyine ngira mu bana urakoze dadiyo nikirushijeho none ako kazi ni nyisi ukamba magana nizo binyereka ko umwana wanje ku mutima server bako gasitro gakonje dadiyo none se ni fanta yonyine ufata nta kindi bisomeza ngaka twakazanye muzee okay nibiki bihari mu gikoni hariho umurete hariho brochette ntabwo zo kumbwira ngo ari umurete ngo ari brochette uzanira umurete nejo bundi haraho nake baba utekana ngo kandi nonge kugira megwabo ubundi bahamagaye umugabo wabyaye ninjoge no mwana wanje onkorera saba reka tuze tubikore vuba vuba narabyaye umva ngubwire nakandi kandi rero utarunze mwana wanje kuragira ngo muri barabashika hari onzoraga umunani bongo hanzoraga umunani nzoburaga wa umunani wanje ose nonzoweza kuko muri barantana umuransoka
twamaze kubitunganya bose. Karibu karibu. Daddy, urienda frusheti? Wewe mwana wangu kabisa ni. Mbumu hano. Naso. None se wo kudatuma ivyawe. Wapi mzee ndugira ikibazo canje. Uno munsi nagusohokanye kugira ngo ubone ko nawe wabyaye neza. Size nyihangana gato ngere hano ndaje. This woman, who they calm down, the handle woman. Sawa mzee. Ndabona mwaryohewe kabisa. Muzi guteka. Nitwe bambere hano mu gutegura umurete muri iki gihugu. Gusa nyene nashango ngo munyishure ngende ntwaye amafaranga nje kuversa kwa boss. Ntugira ikibazo kuvyerekeye kuri ha umwana wanje araje kuri Yesu ubundi nangana. Sawa muze nta kibazo. Ni 13 gusa. Genda araje umwana wanje araje yarambye ngarasubitsa ariko araje. Sawa. Muze amasaha 2 yashize ngabambezaga ifaranga. Ego ndabyumva ko washize umwana wanje araje sinumva ko Filipo mberera nabo. Araje kugira gutishura ahubwo ni imeza ntabwo byemere gukandagira ku meza. Usanga wazanye umwanda ukabusiga ku meza abantu abakiriya banywera ngabo ndebira ifaranga ngende nje kwishyura. Nukuri ko imana nta faranga mfite data mwiza. Umwana wanje nsize ndi wo mubonye wa mwana wari cyane ihangane nukuri araje ziguheze ntago ntano Filipo. Oya muzeza ni faranga yabaye amasaha 3 nkuri. Wambwiye ngo umuhungu waraje ngo muraje mwishure rega amasaha ya pause yageze ndagenda ntanga ifaranga asigaje kuruhuka. Really nigga? Uzi ko amagu maze kurya yose ashobora kuvamo inkoko zikuzura igihugu cyose. Nyishura ifaranga ngendeje kwishura kwa boss nta bintu mbwira nta kuvangana mu kutima. Uramba ifaranga cyangwa uhebe ubuzima bwawe. Nukuri ko imana nta faranga. Kana umwana wanje arazihangane ko ndabona umwana tontano ngo yama nsigaye ivi mwihangane nukuri ko imana. You are a failure. Cyangwa kingene nzozi kuzanira. You're so cute. Kurazana ibintu by'amadeni hano ngo uzishure. Bakubwiye ko amafanta wamuhe n'aya magi waretwe bazaduha ku ideni. Ishura nduva hano ndakurahiriye. Yesu! Yes! Yes! Tunyise. Will you keep quiet? Daddy yo, naza ngushaka. Nari mfite inkuru nziza kuri wowe. Urabizi ko uri umubyeyi nkunda daddy. Rero nari natekereje ngo uze ngusohokane tuje kurya shongo utembereze daddy. Narakubwiye ngo mbana nawe mu ntekerezo. Ndiga mfite si y'ubuhoro.